fecha lai le lesi solo o tanga tene na po ngonge fa ama I mali loto malo o nisi fai mai se le I chai chai o se la pacha inga o le ni I tuai o lana fio mai peo na po no a fio mai le li I a o e fatala no talia Yesu a o yailo wava no wa puu le taimi anata mai le u le eto taimi atu Yesu alofa mai a talo fai ua e tuai Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai Saunine Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai Saunine Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai Saunine Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai o ene e tuai e Saunine ua lata lona toe afi mai o ene e tuai o ene e tuai Ja. Viele tu ne fiafi. Ja mo si ile bi inga mal fatai le tu. Lo na ngalei malo na lofa. Wa fa pena wa ta tu. Peloa ta tu ma futa ne fiafi. Ja ile ta tu por kalama. Ole Jesus is the answer. Ja uia ina tau motu mai le tātou pokalama mai. Ia ai whaktai le tua e le tauwhia i le tātou pokalama. A o nisi waenga o le tātou pokalama. Toi titi a lei uma me uma. Loa uma o nā saunia lisi a safue mo le tātou pokalama. E masalo I te ua paonga a patata I la stofi a mone ia tātou on sa tātou on sa I ne fiafi ia I le motu atu o tātou pokalama. Amen. Ia ai talom mai pea mo tātou pokalama ina ia whaale ia tātou pokalama ina ia teleni equipment and whai ona support le tātou pokalama. Whai tātou pokalama. Ia mo mua ia ona o wha to se atu mo wha malulu atu le tātou pokalama I ne fiafi ia o le motu. O le leanga atu o le lenga o le tātou pokalama. Ia ai whaftai le tua. Whaftai le tua o lo tātou maua pele vanua tātou te mafuta I lunga o tātou pokalama. Tātou mafuta I lunga o le nei te penga whailangi tātou te whaasoa I le upo le tua. Amen. Ia ai peono whai atu whaamalulu atu ia ono le motu atu o le tātou pokalama. Ia ai talo ai le tua ia ina ia whapena ona saolo na upu I le nei asu. Ia ina ia whapena ona whaamarusia I sianganga. Ia mo se tangata fo I wolo o whapena olo o mo mia fie whaanongolongo le upu le tua. Amen. Ia al tātou pokalama ia whaptai le tua ono lawa no tā wau tātou maua. Leo tātou mafuta I le nefiafi. Ia I lungo tātou pokalama.
tai le tua i le ora ma le malosi ia le ngate lea ia tai fo i le tua ia ilona pui pui ia te oe ma u le aso ma le aso le ua tātou aulia mai le nei aso ia tātou te mafuta i lunga o tātou polkaram amen ia avele nei temi o te whaatalo whaatuai i le pa ia ma le malu si o tātou o tinu i Samoa pia lava le mea ua alala ai mai papa ao ai le nei tolope lo tātou te iai ia whaatalo whaatu lau polkalama o le Jesus is the answer podcast i le nei fiafi ia mo oe a macho mai i maunga tele se pa ia maunga iti tātou tamā ma tina ma tutua si o atu tātou whanau ia ele ngate le ia o feo i le tāna lei sunga i whapea inga mo o tau whalitua o lo o whapea nao lo o tau suina lei pua le vai i o fea lava se mea o lo o tau ngā lulu e mi tau tua i ngā luengua ia pa talo whatu tātou polkalama i le nea fia ia te o tau o tātou polkalama i le nea fia ia ele umi fo i tātou polkalama amen ono le motusia tu fai moto atu tātou polkalama ia o le a papena o le a le umi tātou polkalama i nei aso ele ngate le ia o nisi fo i o me o lo papena o lo pupanga tia i fo i lo nei tangata ia ono le wala au pa ia le tua ia pe o le ala le i nisi fo i se tina po se anti fo i fasino ia tia ia o na ngona i fo i le vai o le loto ono le motusia o le mautanga ia talo i le tua ina ia papena ona hoa i mai pele malosi ia male anganga o le tua ia tia ia ina ia papena ona fa wa o tato pokalama ia di fai loto ia pule lava le tua amen o me ia talo i le tua ina ia papena ona ia ilon fa ma fananga si o mato ainga le ngate lea na i to fa fine ia ai mai si fa na witi amen ia ia le tua ia le tua pe no fa ia to tato pokalama ne fia ele umista to pokalama ele ne fia paul me ia mo mielo talo tato ainga o mai masano tato pokalama ia mo miela o to talo tato pokalama ia fa pena ona so ani le tua ina ia fa tele in fa le ia tato pokalama ma ia pena ona fa ngo fie me uma ina ia fa le ia tato pokalama ia awale au onanga ile tua ia ile fa sole o lona upu amen ia o nefia ia patalo fa atu pokalama ia te o tau le nefia patalo fa atu fo isi o fai au le sunga ia wasle se take mal fa tua ia tau vai le nefia ia patalo fa atu lo pokalama o le Jesus is the answer ia te o luana ma tu fa le nganga ia ale ngata ile ia si o tatu kalisia o malava ia ile nefia ia patalo fa atu fo i le paso tatu pokalama ia to fine ia fina i le nefia fina patalo fa atu tatu pokalama nefia ia te oe taila no futalo mo tatu pokalama ko manuia le tua ia te oe to fine ia i le nefia ia te mine ia famole share tatu pokalama amen share tatu pokalama pe no pa ia tu fa malulu atu onole ole tu langa o ia tatu pokalama ile o papena na fa na le ia ai penana mo pelon sa ia o taton o la tatu o ile upo le tu amen tatu o ile upo le tu ile ne fiafi
Le tōna mātou te māra o sa uni whaasoa I lau upu le li e le lei a fiafi. Talo atu I lau fio le li e anga le lei oe ta mā. Pa pēnā ona e wheso soani I lau ngaina oe le li e whaasoa oe. Lau upu le li e le nea fiafi whaa. Talatala atili mwha manino atili lau upu le li I loto mo. Pina ngalo o ta ngata I le ngata I leo la tau whaalongo le li e lau upu. Te lia lau upu le li e I o mātou loto mo mātou ngang. Ia vea lau upu le li e ni nia fiafi wha malusia I o mātou ola wha le ngang. E le ngata I lea I wha pēnā le li e. Ona toi wha manatu. Ia te mātou le mātou ola au aunga ia te oe ma mātou tū mau pēr ia te oe le li e. Le ata mai le nia fiafi wha manui e. I o tangata o le amau le avanua e whaalongolongo ai le li ie. Ta mātu ina atu pē ia te oe le nei po kalama. Mea uma le li ie wa mo o mia ona whaale lei le li ie wa esi la fia. Au te tano atu le mana lo wanganga pa ia le li ie e te soani e te foai e te whaatupu le li ie mea uma le li ie ono le lei le li ie. Ono le ngā luenga e ala I le upa soa lo upu le li ie I whapena ono whaasoa I lungo te penga whailangi ina ia whapena ona manu malo se anganga mo lau fio le li ie le ata maa whaatasi mai le anganga pa ia o lau fio I ule nei po kalama male manuia ia ole vi inga whaapo ia tu ia te oe ona Yesu. Amen. Amen. Yeah, le nefiash. Like I said, ele umiskako po kalama nefiafi. Tanga mai 10 minutes to so I can preach the word for us tonight and ask the Holy Spirit to bless you with the word of God. Amen. Yeah, the book that we're gonna today is the book of John, chapter 8, verse 31 and 32. John 8, verse 31 and 32. We're gonna read only 2 verses. And those are the 2 verses we're gonna talk about it and to preach for us tonight. Amen. Tu shela moel tatou tu swaitau. Mole le ne valu fa upo toru tasi ma le toru malua. Na lua na fa upo na ole a papena ole a tatou tala noa I le ne fiafi fa matatou fa malosi. Fa manuia le tu I ne fiafi ya e ala I lau fa longolongo. Amen. Yoane lon ta upo e valu fa upo toru sul matasi ma le toru sul malua. Fa tawina fa pea. Ona fetalai atu leo Yesu ia yutaia. O e ua whaatua ia te ia. A whai tau te tū mau pēa I la oa oa onga. O uso o moni o tau. E I loa foi e o tau le mea moni. E tuu sa o loto foi o tau. Ele upumoni. Amen. John 8, verse 31 and 32, it says, Jesus said to the people who believe in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching, and you will know the truth, and the truth will set you free." Amen. The truth will set you free. Our topic or our title for us tonight that we're going to talk about is "The Truth Shall Make You Free." Amen. The truth shall make you free. Ole upumoni e whaasa o loto I nai oe. Amen. Jesus said, "The truth shall make you free." Amen.
O le upumoni, e whasa o roto i nai oi. E se meo o lo o whape nao lo o whata ia te oe, ona e move forward, o se meo lo o whape ngao lo o mamawhai lo roto. E ei fo i se mea, e fo i ngane o lo o e loa, o lo o ia te oe le moni, ma le upumoni, ai whape nao ona e whai ngata, ona e ta watu. Pe whai loa atu. Amen. Are you tired and weary? Do you need to be set free from constantly wanting to throw in the towel? Amen. There is a peace found in knowing God through Him, Jesus Christ. Amen. Oftentimes, this feeling is credited to the lies we choose to believe about ourselves and the world around us. Lies that can cause unwise and unfair comparison of other people around, amen, around us. It is unfair to compare your real life to someone else social media highlights and perfect photo shopped life. Ah, tele tātou te mana o whaatusa o tātou tangata i nisi fo ingane e te waai e lungo o te pēni. Se tangata fo ingane o wā, o tauta ua pe o se tangata fo ingane ua lauiloa. E tele na e tau mawhai ona e tau mawhai ia whaatusa e ma alai ngailo o langa i le tangata na. Amen. But the Bible said, it is unwise to compare ourselves to each other, whether it is the truth of God's word to fuel us to want to live our life on purpose for His purpose. Ah, e te tau ona whaatumuina i tātou le upo le atua. Ma whangai o le upo le sawa i, le whem, fuel, longo inga, whaatumu, e te tau ona whaatumu o tātou tangata, i le upo le atua, ina ia tātou no nofo, ma tātou whaia le ngā luenga le atua, e pei ona whaatonu ina i tātou, pei ona tatau e a tātou tangata whaoraina, o ngā whai. It is vital to get into God's word and establish a foundation of truth that you stand on. Amen. The truth that there are times you can be plagued with necking thoughts that try to convince you that you are not good enough. Leo ti Apollo. Musumusunga ti Apollo e tamwhai sau i te oe aso uma. Ma atua ia oe, me pepelo matala pepelo e whase ina i oe. Amen. The thought that tried to convince you that you are not good enough or that you will never measure up to the highlights of someone else's life. Pero ti Apollo. E tau mawhai e tuu o i lalo. Tau mawhai e tau whaato i lalo ina lo tangata. Amen. The issue at
hand is that lies, amen, of the enemy create comes to create barriers and limitations in your life. But don't allow the lies of the enemies to belittle you and blind you from seeing God's goodness that is available to you. Awange e whaatanga pe perlo ti Apollo, awane e whaalango awane e talitonu i musu musunga o leanga, o le ti Apollo, e whaingale, e whaapongi sa ingai oe, i mea o ngā luenga le atua ma whaamanuia le atua, o lo ava noa mo oe, ma ua saungi uni mo oe. Refuse to give up until you see what God has promised you. Awange i o kākou, awange a vea musimusunga ma mea pepelo ki Apollo, ma mea whatever ai, o whako singa i lo pangaka. Ma mea la e kipa i ngā luenga lea kua, ma mea la e ki apa i lea kua. Keep going. Keep pushing. Amen. This is made easier once you determine in your mind to silence the lies of the enemy. Amen. One of the ways that I had to silence the lies in my own mind was by allowing what God say in his word to be louder than the lies. Amen. Ole me whaato I lalo ai pepelo ti Apollo. Ma musunga ti Apollo mona pepelo. Ole upo le tua. Tō anga e te talo. Tō anga e whaitau le tusi pa ia le tua. Ina ia whape nao na whawhanga I pēr no wanganga. Whawhanga I no mawhau le upo le tua. E te loa ai o na whaato I lalo ti Apollo. Ma ona whili. On pepelo e musu atu tau e whasa se oi le aso. You know, when I realized who I was in Christ, it changed everything. Amen. It changed everything. It helped me to see the enemies for who he was. And that's the greatness of God. When you come in God, when you receive Jesus, you believe Jesus in your heart. You're going to see everything. You're going to know what the devil is trying to do to you. You will know. You will know what the devil is lying, what he's trying to make you, what he's trying to do to lie you. E pepelongia oe. Makam fai e fase se oe ke no le leia. Aisia, onga lewa ia ke oe le mana o le upo le tua. Aso uma o lo whawhanga lo tangata I le upo le tua. Lo fai tau le tuspa ia, le ngata I lea. O lo mafuta I le tua I aso uma. It helped me to see the enemy for who he was. There are thoughts that are no longer permit to take up residence in my mind because it was constrained to truth of God's word. O kele o mawhauwhaunga leanga sa ia te au, tele o mea se sa I to tonu o lo mawhauwhau, they're no longer staying in my mind. Aisia, o ngā ua whaatumuina, ua whaatarainga le atua I to tonu ia.
O le upo le tua e wha malusia le nganga. O le upo le tua, e wha tonu ai oe. Ma e te ilo ai le mea moni. Tua. Not being ignorant of the enemy's device giving us to upper hand. Amen. In John 8:44, it notifies that the enemy is known as the father of lies and the accuser of brethren. Amen. John chapter 8, verse 44. I'm going to read it. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. With his lies, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies. Amen. O le ti Apollo. O le tamapo o sakangi. O le tama leo o tangata pepelo. Amen. The devil is the father of all lies. He hates the truth. He don't like the truth. All he do is lie and lie and lie. So therefore, we should believe the opposite of his lie. If he say you're defeated, you should know it must mean you're a champion. O a pepelo sa kangiro como fai ke pepelo ngie oi. Ia e kango i liu le pepelo nga i le upumoni. Instead of you agree and accept his lie. Amen. We should believe the opposite of his lie. If he say you're defeated, you should know it must mean you're a champion because all he can do is lie. So the next time you are faced with wanting to give up, remember that God has a plan for your life and a future filled with hope for you. Amen. As Psalm 27, verse 13, it says, I am confident and certain of these that I shall see the goodness of the Lord in the land of living. Amen. Silence the lies that tell you that you won't get through this. Como fai ke. Ia auangi e karikongu I mea o le ti Apollo. Amen. Aua whaingi e se e kia. I mea e whaava ai ei oe le ki Apollo. Ma me wha manga o le ki Apollo ia ku aku ia ke oe. Amen. The sooner that you decide to silence the lies, the quicker you will recognize the truth of what God has spoken over you. Amen. E te tau ona tātou te e wawe ti Apollo mō na mai lei pepelo. E te tau ona tātou whafo ia wawe whapita uli. Pe am whai e tau mawhai le ti Apollo e wha au mai le misa I te tonu o rau a inga I le wā oe maroto o lua. Po le wā o lua maroto o lua malau whanau. Amen. Po le wā fo ia oe manisio a inga. Ia e wawe ona e te e inga. Le whapita uli. Like I said, the
Amen. The sooner that you decide to silence the lies, the quicker you recognize the truth of what God has spoken over you. Wala umata sa upo. Wa umata sa upo pero fayat. Ele umista sa upa so nefias. Ono unisi tulang. Amen. You will see that you can do all things through Christ who strengthened you. Amen. E fesosoani ma Yesu ke viso ia te oe. E wha marosi ma Yesu ke viso ia te oe. O taimi uma e tau te, e whaingane tau mawhai e ti apolo, e kau whaako i lalo o whaarongonga, kau whaako i lalo o kanaka. Wa ngā o Yesu ke viso ma le upua le atua lo whangaina i pe oe. E te mawhai ai o ngā e ke ke ki apolo mo ngā mai lei mo ngā pepelo. You will see that you can do all things through Christ who strengthened you. You must know that you can make it. Overcoming is in your DNA. Chain breaking is in your bloodline. Amen. Because we are the believer of God. We are the believer of Jesus. We know the word. We understand the word. And we depend on the Holy Spirit to fill us with his spirit and his word. And Jesus Christ was there for us. And that's how we break, amen, change. Because it's in our bloodline. Overcoming is in our DNA. Amen. Remind yourself that you have the mind of Christ and you have authority to take captive every thought that goes against what God is. Amen. The truth shall make you free. O le upumoni e whaasa o roto ina ai oe. Wai le upumoni o Yesu ke viso. O Yesu ke viso o le ala ma le upumoni. Amen. Le nei la fia. A whai e se mea o loo o e tau mawhai e wha alu, e wha ailoa. A o wha whainkai a te oe. Ono le musumusunga ma le pepelo ngia oe le ti apolo e tau mawhai e wha fefe oe. O Yesu ke viso e whai o ne wha sa roto ina oe. O le upumoni foi e wha sa roto ina oe. Ave i le atua, te talo whawhanga ro tangata i le upu o le atua. Tuli vai ma e te talo i le atua. Pe soani mai i a te oe. Ina ia e mawhaia o na whaahali le mea moni. Ina ia whaana auto i poronga ro tangata e le ti apolo mo na pepelo. Amen. Awa ne i whaato i lalo ina oe le ti apolo mo na pepelo. A iei teimi e te whaalongo atu se musimusunga fo inga le whapeo. Ai longa i koe alofa mai lea kua i ake oe. Ai longa i koe kalia e lea kua oe. O upu pepelo ngā mo musimusunga pepelo ngā ki apolo. Ia aua nge e kalia. God will save you. Amen. E talia e lea tua oe. Pea e toi fo i mai i lea tua. Aua nei a vea le pepelo ti apolo. Fai mai ai longa e toi alofa mai lea tua i ate oe. Ai longa e toi
Pape na te fa manuia mai le tua i lo ainga onga le tulanga ma le tulanga ona o mafuanga ia. O mea pepelo uma nao ti apolo. Amen. E alofa le atua i so te tangata. O Yesu ke riso na maliu lungo sa taro ina ia pape na ona totongi o tātou wangsala. So o au tātou se, o au tātou fa le tonu, o Yesu ke riso na maliu mo oema. E talia e so seisi. Po le alo wangsala, po le ale te le ma le loroto lo wangsala ma me te whaia. God still love you. God still waiting for you. God will always open arms for you and welcome you. Don't let the devil lie to you. Amen. So tonight, if the devil keep feeding you with lies, tonight is the night that you come free. Come to Jesus. Accept Jesus in your heart. Give your life to the Lord. Amen. So that God's going to show you his purpose. I mean, his gift that he's already prepared for you for a long time before he create you. God called every one of us. Amen. So the nephew, o le tato upa malusi namo oe maha oe le nephew. Amen. Tali tonu, ya, e wha manuia le atua ia te oe le nephew lona upu. Talo i le anganga pa ia o le atua ina ia pape na naona sosoani ia te oe ma wha malama ia te oe lona upu i le nephew. Amen. Whaamani e tele lava le atua ne fiafi. Ia te o tau le ne fiafi. Toi whaamalirie. Whaamaluru atu i o tātou wō mai e masani. Na ingo o tātou pokalam. O le motu atu o le tātou pokalam. Ai, te taro i le tua wa uma o na whai isi tuanga lei. Ia mase vahanga fōfo i o le tātou pokalam. Ina ia whaalele ia ai o tātou pokalama ia tasi onom o tau. Ina ia ki leo la o tau whaanongolongo i le upo le atua. O lea whaamanuia te le lava le atua i le nea fiafi. Whaamanuia le atua i a te o tau i le nea fiafi i lona upo. Maua se anganga fau, po i lava le vi inga i le atua. Amen, ia o nea fiafi. Ia, God is good. Amen. E le leia le atua. Amen. Ia, whaamanuia te le lava le atua a one ingalo. Mana tua tātou pokalama i la o tau talo. Ia whapena ona. Ia ile nganga o le tua ina ia whaaleia. A tili mea uma o wāna tātou pokalama. Ona le upo le tua ina whaaleia mea uma. Amen. O lea ia. Lea fiafi ia manuia tele nei fiafi. Manuia fo i vaenga o te toi o nei vai aso i fi au mga luenga. Le ngā te leo tono a inga whaamanuia le tua i o tātou tamamu, tātou tina mātua, talo pe i le tua fōa i le manosi ma le ora, ia a o tātou wola soifua am tātou maputa i pea, ia i le nefiafi, amen. Ia o le tātou programa na, ni tele lava le tua le nefiafi. May God bless you and protect us for this whole week. Amen. Te tātou whailoa i le stofi. Ia pe a o atoi le ola. Ma le manosi. Ono Yesu. Amen. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.